Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Bellrun News. Nṋe ndi Fitsi Komal, mimbi wavho wa gospel vhane vha mfunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Bellrun News. Mafhungo karotshedzwa maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Borasaintsi vha ri satellite dzi nga shumiswa u ṱola buroho dzoṱhe fhalaho phanḓa ha musi dzi sa thuwa. Vho bvisela khagala izwi kha tsedzuluso yavho yo gandiswaho kha Journal ya Nature Communications musi hu tshi khou shumiswa zwifanyiso zwa radar. Vhasedzulusi vha nga kona u vhona thaidzo dza zwivhumbeo zwa buroho hu tshe na tshifhinga phanḓa musi zwipekeṱere zwi sathu vhona thaidzo. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Delft University of Technology kha ḽa Netherlands. Kha ngudo yo anḓadzwaho kha Journal ya Conservation Letters, borasaintsi vha ri vhugalaphukha ha Amerika ha phesenthe dza 47 vhu khomboni ya u hoṱefhadzwa nga tshanduko ya kilima. Vhunzhi ha uvhu vhugalaphukha vhu ḓo kwamea nga gomelelo na mililo ya ḓaka. Ngudo Relative Vulnerability of U.S. National Parks to Cumulative and Transformational Climate Impacts yo rangwa phanḓa nga University ya Washington. A khou guma ngorani mafhungo enda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi sala murahu vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro za 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Bellrun Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellrun Brands ndi vha hadzimeswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.